Pas mahubata haganupan, kita nahinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Pai may pukah kita horjata sadarion, pasada hita hurta martonggo mahita. Tuhan nai bata, terima kasih maisombah kon uhur nami kubamu, halanya somani hamdoha nami das bani panorang on. Tuhan Yesus siho may pukahan nami horja nami sadarion, parlobe iberehan nami hadirion nami kubamu, laho mamuji pakon pasangap kon ham. Terpuji maham Tuhan ibagas Yesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amin. Kita haganupan nahinargani Tuhan ta Yesus Kristus, hatani Tuhan na ibata na ondos subata sadarion, ay mahumbani pesalmen 110 ayat pitu, sonon maihatahon. Doding puji-pujian nis sada halak na pinaluah, kumbani marani hamatean. Mulak mahosonang ale tonduyhu, ay domma ibahen Jahoba na madear bang. Kita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Totu pengalaman ni goluhta, buedo na idopakon kita, na buoy mambahen kita sipata, ramandaw humbani Tuhan na ibata. Terlebih maay bani teks taon, ketika si Daud pe mandopakon parutolon na borat, naija bani panorang ay si Holdo si Daud on ibunuh itongah-tongah ni pangidangion ni. Jadi secara hajol maun Bapak Inang, tentu wajar doai anggo rasa mabiar, rasa gobir, rasa ketakutan adong ibagas hadirion ni. Halani aido ase ihatahon Raja Daud bani panorang ay, ya secara iman totu tarlajo do ia untuk mempercayai pasal kuasani Tuhan na ibata, pasal haluahon na humbani Tuhan na ibata. Benar Bapak Inang, anggo tarlajo hapor sayaonta, pasti dihutdo humani tarlajo pardagingonta. Ketika hapor sayaonta terganggu, maka pemikiran bahkan fisik tapi rado terganggu. Samitolah ma untuk mempercayai pasal kuasani Tuhan na ibata. Halani ay lang pitah akulani si Daud bani panorang ay terlajo ketika iman ni pe bani panorang ay ibagas kebimbangan, tapi dikutuh humani pakon tondui ni jiwani terlajo bani panorang ay. Halani ay domuhu bani hatani Tuhan na ibata, tondui taon ikuasai tondui na pasing. Anggoma horjani tondui ay ihorjahon kita, totu rado tondok tondui na pasing ay ibagas hadirionta. Tapi anggodomma tondui na pasing ay itulak bahkan terganggu hapor sayonta pasal horjani tondui ay. Adong keraguan, maka tondui ay pe langra tondok bani jolmain. Halani ay hitahaganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Ketika jiwa tondui ni Raja Daud bani panorang ay ibagas kekhawatiran, ibagas kebimbangan, maka nini hatani Tuhan na ibata, maningon do hapeni idilohita, marondos kita bani kuasani Tuhan, sehingga tondui ay tondok bani hadirionta, maka tondui ay do memberi pangarusion hagugohon ibagas hadirionta. Songon na idopakon si Daud bani panorang ay. Bapak Inang, kita haganupan na hinargani Tuhan ta. Ketika memang ia mengondoskon tondui ini ibagas gom-goman ni Tuhan na ibata, ijaido ia merasa nyaman, ijaido ia merasa memiliki hagugohon na humbani Tuhan na ibata. Halani ay ni sonang do tondui ini, jiwanya tenang bersama Tuhan. Kita haganupan na hinargani Tuhan ta, bahado pergumulan situasi ni golu na barangkali mengganggu imanta. Tapi ingatlah, ilang langi hita horjani tondui, sekalipun bahat peristiwa na boy mengganggu keberadaan ni hidup ta. Halani tondui aido na boy membere
pangarusion haguguhon ibagas hadirion ta Bapa Inang. Halani ay ni ijon ihatahon mulak mahusonang aleton duyhu ay doma ibahen Jakoba na madiyarbang. Alam niya Bapa Inang, tidak ada yang tidak baik yang diberikan Tuhan. Pasti do na madiyar itong atongah ni guling taon. Alam niya telah dani hitama si Daud ketika ia tarlajo langdokah ia menunut parlajoan ay sehingga putus hapor sayon ni tapi izin ia tarlaju izin dohumani ia mangindo pangurupion hubani Tuhan na ibata on mahatan ni Tuhan na ibata hubata Bapa Inang bani nama muka horjata sadarion Tuhan ma natotap nama masu-masu kita amin pasada hita hurta martonggo mahita Tuhan Yesus terima kasih hubamu bani hatamu na doma ijalo hanami ipuka hanami ma horja nami sadarion ondos bamu hadirion nami pakon horja nami ase totap dapotan hagogohon pasu-pasu na humbamu terpuji maham ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu amin horas mahubata haganupan